Wah, oke, ayo lanjut lagi yuk. Ya, lanjut yuk. Ayo Yuna, kemana kita? Do you still want to leave Tsushima? I could use your help. Mau kemana? Oh, ke sono. I need every ally I can trust. Katanya dia mau pergi dari Tsushima, si Yuna. Apa mah? Udah. Oke. Dah, lanjut. Oh, ini Castle Kanada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Uncle. Halo. Chin. Defeat the Khan and the Khan users. None of the legends and weapons of the cases. I can't do this with you. You have me. Oke. I will reveal expose reasons. Ini pasti yang Ghost itu ya. I did what I had to. For you. I know Gigi. I will forever remember it. You can't continue on this path. All of Tsushima is just for the growth. We must feed our home together. A summoner. What about Yuna? She saved my life and helped free me. All she wants in return is safe passage to the mainland. I would rather than receive this door. Only if she should me take their counsels. Oke. Thank you, Uncle. You ride with the moon. Yes, Lord. Oke. Tar lu. Katanya kita tuh suruh ganti baju kalau lagi jalan-jalan. Nah, pakai ini. Kalau lagi jalan-jalan katanya pakai itu. Perlu ada supplies gak? Halo, ini apa? Sticky bomb. Bentar dulu. Di ini kita bisa linen. Kita tuh kurang ini kan, kurang iron kan buat ini, buat ini ada. Ini apa? Linen lagi. Buat pedang tuh kita butuh iron kalau nggak salah. Tuh. Ini Kenji ya? Ini ada. Oke. Sebentar. Saya ngambilin dulu, Pak. Supplies. Ngelut. Banyak banget ya. Sensei. Merchant. Oh, ini mah yang ini skin ya. Topi. Nyala ya.
Ntar lu ya, sebentar ya. Nah, ini begini-begini nih Pak. Lumayan banget. Tapi nggak ngaruh apa-apa sih. Apa harus di-upgrade ya? Udah, pakai ini aja lagi. Ronin. Kok ini? Ronin attire, nggak ada. Upgrade armor di mana? Kan merchant. Ya udahlah, kita ngobrol dulu aja kali ya. Lady Masako. I've tracked several of the names to Toyotama. When the time comes, the detailed Shinji's classes. Counting the sword. I'll be there. We will destroy our enemies together. Oke. Ini dia Kenji yang buat minuman. But they'll pick up once we get the forge. Good work, both of you. Anything to help. Armor tuh upgrade-nya di mana, Pak? Di sini? Nggak ada armor sini ya. Sensei mana? Ini dia. Halo. Oke. Ternyata misi-misi yang side questnya banyak juga tuh. Oke, kita kemana? Lord Shinra will grant him passage to the mainland after we get this retreat castle. This isn't my fight, Jin. This is everyone's fault. Prove your worth to Lord Shinra, and we will reward you. Promise. Oke, kemana? Everything Ini, ayo. Ntar lu. Oh, kuda dia bagus, Pak. Putih begitu. Ayo. Uncle, I'm sorry I didn't see you soon. What sort of man is this Khan? He learned our language, kept it alive. What is he after? He wanted to delay his conquest of the land. He thought he'd turn against your own people? Tell me about this woman who saved your life. Yuna is brave, loyal, and good in the fight. How I saved you. We can't afford to turn away anyone willing to join our cause. Stating only her reward. The battles ahead will be difficult. I need to know why. You have my full support, and Yuna's. Oke. Long ago, chaos ruled as the sun brought all and unified all of Tsushima. It has shown the people that honorable sons still fight in this war. It's time we return home. Susah juga sih, Pak, kalau begini, Pak. It is set empty since my father died.
past can unhurt you. Ngerti uncle kita Lord Shimura masih percaya ya sama kita ya. Kemana sih ini? You smell that? Burning wood. Bodies. Oh, We hear the flames to the south. Never like this. Without that, we won't succeed. She's done. oh my god. Berarti makanan kita ya. Kita nyerang nih. Oke. Berdua doang. Oh, enggak ada gitu juga dikit. Aduh. Buset, kena dosa-dosa langsung. Aduh, mati pak. baru pemanasan ini loh. Nggak ada ini lagi, nggak ada heal-healan. Ayo gas. Bam bam barabam bam barabam bam barabam. Ini nggak bisa di stand off loh. Lah, kok begini ya? Nggak kena lagi. Oh aduh, kena juga Nobu. Dosa-dosanya mana? Mana sih dosa-dosanya? Lah, Shimura mana? Oh ini. Gua ajarin cara mana. Aduh. Oh. That's it. Bisa di-loot gak? Ah, bisa. Ya Allah, lawan begitu aja. Where the Khan's wolves sent north to Ravatar. Tujuh sih. Nah, ini ada arrow. Oh. Oke, sebentar. Ini tuh sawah ya? Iya, ini sawah, Pak. Dibakarin semua. We will relight the flame. Show the Khan we're coming. Give our people hope. Killing every last one. Buset, dikit lagi tuh padahal. Kok cepet banget dia mana? Allahu Akbar. Aduh, buset, babon yang gede. Buset deh. Ini dulu nih. Lu ngapain? Dikit lagi nih. Aduh.
Oke. Samurai itu gitu ya. Dari depan, Mbak. 2 lawan banyak. Tadi ada yang masih hidup. Kalau nggak salah. Buset. Oh. Duer. Kena sendiri kan lu. Oke, jangan main petasan lu. Aduh. Gila, pusing, Pak. Langsung, Pak. Mana sih alarmnya? Banyak bener, buset. Anjir, apaan itu, cok? Halo, tolong dong. Aduh, kenapa? Mandosnya ke depan lagi. Apa itu, cok? Udah ada shotgun emang zaman dulu. Buset. Ntar lu nih panah-panahan dulu nih. Resek bener lu. Aduh, ngaco banget, ngaco. Mati. Telat perinya saya. Aduh. Ngaco. Ayo gas deh. Ulang lagi dari awal. Aduh. Aduh. Kan udah keburu manggil kan dia. Kurang ajar nih ya yang ini ya. Ntar dulu, panah-panahanin dulu, Pak. Buset. Shotgun. Kan kena teman lu sendiri. Set. Pakai kunai. Udah ada. Oke. Aduh, buset deh. Oh, aduh, sekarat. Memang agak riskan sih. Oh, kena sendiri kan? Belum bisa nge-heal. Oke dah.
Eh. Dah. Kelar. Oh, belum. Mana lagi coba? Buset, ada lagi sih. Oh, ini Lord Shimura. Aduh. Oke. Ih, sumpah ngeri banget tuh. Mana? Mana sih? Dia udah ngilang aja loh. Masuk. Mana dia? Itu cepet banget ngilangnya. Ntar dulu, saya ngambilin supplies dulu. Lumayan nih banyak nih. Yuk. Oh, ini. Rada gila ya. Buset, dosa-dosanya pakai api. Udah dikit lagi tuh mati tuh. Buset deh. Sampai naik-naik. Asik. Oh, lighthouse tuh yang itu ya? Yuk. Oh, nggak bisa manggil kuda, Pak. Oke. We need more warriors like you following us into battle. May have trouble finding them. We have business in the lighthouse. Speak your mind. Oke. Yarikawa has plenty of warriors. Sensei Arikawa. I put down the uncountable barrier to keep my memory. Wah, sumpah. Nih, This was a little to steal. Come on, let's go to the relationship with Yoshi. She can convince us people to fight on their own. Help Lord Sakamoto with this army. With you, my brother. But for the Lord, Thank you, Chichi. oke, ayo. Paman. Kayak baku banget ya sih. Ayo, Paman. Gimana caranya? Oke. Oh, lighthouse-nya dulu masih pakai obor ya. Nah, terus udah kelar.
Buset, nambahnya dikit banget. We can't see this. We will take the castles and destroy them. As children of Sky. Return and find your father. Recruit the peasants of Narigaya. I will petition the Shogun for the reinforcements. We get the ancestors' meaning. I will fatally offend them. The pilot named Goro in a moody cold was my brother. If he's alive, I'll fight him. Bring him to me, all one time. I will want to kill Susu. Until then, travel safe. Kayaknya I can't refuse it. oke. Kayaknya kita ngerjain side mission dulu deh. My lord, we Huh? freed a Mongol prisoner here. Warrior, we'll fight him. Oke. Di mana? Oh, ini ada supply. Ini, Mong. My thanks to you and your companions. Ini Where do you say? Season 10. Our warrior hosts south of the Mongols as we ini suku-sukunya gitu ya, kayaknya. Sepertinya. Angel. Kita dapat allies lagi, mantap. Ayo, Norio. I want to show you something. You rode from Toyota. What was it like? Rada ngeri ya di bawah gitu. Let's stop here. Sorry. Thousands of invaders. Other versions is free. You can lead us to victory. I hope you join our fight. Monks of Caesar Temple. They're all within days right. Support them. Sweep them back into junction. We will avenge your brother. All the Hudsons are dead. I don't seek you friendly. But I live for peace. Ini misi baru ya? Udah kelar ya. Berarti kita fokus ke ini aja dulu kali ya. Ke apa namanya? Ke side quest. Ini kayaknya lemah banget, masih lemah banget nih si Jin Sakai ini. I take this message to support our team. We're going to fight back. We need their assistance. I can introduce you to Hook. My brother always says he's the greatest healer. And I'll see you again in the mission. Oke. So, kita kemana? Waduh. Oh, kita udah mau nyampe ujung, Pak. Ini udah setengah. Cuma ya, ini belum kebuka nih. Oke.
Ini belum kebuka, ini belum kebuka. Maaf telat ya, santai ya, nggak apa-apa. Santai aja. Kita berarti upgrade dulu ke sini ya. Ini bisa fast travel ke atas gak sih? Kita di mana? Kita di mana? Kita di mana sih? Kita tuh di sini. Ini misi. Berarti kita ke bawah. Bisa ya fast travel ke sini ya, udah. Ini juga bisa nih. Udah. Kita ke bawah dulu deh. Buat upgrade. Nah, udah. Kita langsung serang markas musuh yang paling atas. Udah gila kali, nggak bisa, Pak. Kan harus pakai story itu. Nah, halo. Dapat support. Oh, dapat masker. Dapat supplies juga tuh. Tales of Tsushima. Outfit. Garing baru sih. Ini sebenarnya bagus banget, Pak. Lu lihat deh tuh. Gila. Ini bagus banget nih armor nih. Cuma ya gitu. Major increase to health. Apa namanya, kelebihannya cuma gitu-gitu doang. Ya namanya juga gratis ya. Kayaknya waduh. Ya enggak deh, belum saatnya deh itu. Oke. Kita ambil yang stance ini aja sih. Resolve parry ini sih. Apa bedanya? Oh, ini nih. Resolve parry jadi skillnya nambah kuning-kuningnya. Oh, ini ada Zeus Wrath, Avenging Lord. Oke. Hero of Tsushima. Kita pakai yang baru kali ya, yang ini ya. Nah, kita upgrade dulu. Kita lihat masker yang baru ini. Tuh. Halo. Lu nggak dapet. Oh, bisa. Oke, dah. Terima kasih. Nah, terima kasih. Gitu dong, dari kemarin pengen upgrade pedang kagak bisa. Dapat 100 supplies. Oke. Oh, maaf. Yang Ronin saya upgrade. Nah, Traveler sebenarnya nggak perlu sih. Oh, boleh deh. Nggak perlu lu upgrade juga. Gimana sih? Kita berarti udah ya gitu doang ya. Ya udahlah. Berarti kesini. For Tsushima. Kita coba push side questnya deh. Biar kuat dulu nih si Jinnya nih. Kita lihat masker aja tadi. Tut. Woman at the Azam. Gila bagus banget ya gambarnya ya. Apalagi di PS5 mainnya.
PS4 aja udah bagus begini. Ada bambu lumayan. Bambu-bambu ini buat apa nggak tahu dah. Dapat supply. Alah, mental. Kan kalau Meow Auk itu kudanya mati, kalau di sini nggak mati nggak? Enggak tuh. Nggak mati. Tuh, masih hidup. Males banget dah ngeladenin gitu. Ya Allah, jatuh lagi. Maaf ya Nobu. Cacat ketemu beruang mulu loh. Itu babi apa beruang sih? Ayo lari-lari. Oh, udah nggak ngejar. Ini dia Asamu. Ini kan saya masih pakai kuda yang awal. Belum mati ini. Aduh. Halo. Supplies lumayan. Ini kita ini aja. Halo. Yeah, maybe. If you know, lu sayang gua ngasih. Ya gimana ya? Kan nggak kelihatan itu. Oke, ayo. For Tsushima. Atau apa tadi dia bilang? Azamolik. Dibakar. Baru nih. Monggo. Halo. Sini lu. Doso. Ambil. Nah. Enak gak bro? Oh ini mah nggak terlalu kuat pak musuhnya pak. Apa dibakarin? Set apa yang dicari sih si Mongol ini? Yang ngejajah sih. Untuk mempersulit bangsa Tsushima. Nobu mana Nobu? Lu dari depan, biasanya dari belakang muncul. Tar dulu, woi. Lo. Kok masih losing aja? Itu loh, udah kelihatan depan. Lo. Stay too far itu di depan mata itu. Ada aja ya. Mana Nobu, ayo cepetan. Nah harusnya begini, motong jalan ya. Ini tuh kita nggak pakai yang Ronin ya. Oh iya, masih pakai yang Traveler. Ayo. Pantesan kok ada sayap-sayapnya.
Ayo gas. Oh, cutscene. Can't say they will. I will avenge the dead. Sunlight remains calm before a fight. Wait! Aduh, nih orang ya. Aduh. Ntar lu ada item. Sabar mbak. Si mbak buru-buru amat. That's it, gila, keren banget. Doso. Makan nih doso ya. Buset, masih ada. Aduh. Kok kabur sih? Lumayan. Kok ada ngomong-ngomong situ? Oh, ini. Gila, udah makin jago ya mainnya ya. Aduh, tuh mbak, sabar mbak. Ada supply. Dah. Halo bang, halo. Siapa tuh? Call me E. Dah. Mana tuh? Did it! You have skill. You nearly died, Princess. Don't the Mongols anger you? Sunlight's most important weapon. So, lose control. This is effective. Puasa bang, puasa dong. I should return home. Masa enggak? Learn to master my emotions. Keep fighting. We need you. Remember the lessons. I will, my mother. Udah kelar, itu doang. Oke, udah. Show hidden side. Baru main bang, udah dari kemarin 2 hari yang lalu udah main. Kita pas travel ke sini kali ya, ini masih ada nih. Masih ada side quest. Buset, banyak banget kan. Waduh. Banyak benar side questnya. Belum ditandain. Bentar. Quickly Nobu. YouTuber baru kah? Iya. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya akun YouTube-nya tuh udah 2 tahun, 1-2 tahun lah. Cuma emang aktifnya pas liburan sekolah doang. Maka di subscribe bang, tolong bang. Subscribe biar cepet naiknya. Ntar lu ada supplies. Nah, message. Hah? Kenapa nih? Sip, gue subscribe, makasih, terima kasih banyak loh.
nambah lagi subscriber. Tahu channel ini dari mana bang? Dari di share orang kah atau apa? Biasanya saya nggak nge-share. Shinobu. Hei. Ya Allah. Nah, sini. Lewat aja tadi di YouTube gua. Oh. Bisa gitu ya? Nggak tahu saya kalau bisa gitu. Yang gue tahu cuma ini artis-artis biasanya yang lewat, yang trending, yang viewsnya banyak. Oh itu. Kayak kemarin tinju tuh lewat. Endanger everyone in sight who stops the fight. The Mongols are starving and beating our elders. Punishment for a prisoner who is innocent. Your elders has nothing to do with that. Where are they being held? I think they are two witnesses. There's an opening in the fence of this building. Use those to check out this thing. I'll use them to sneak in. Stay out of sight until I open all the gates. Oke. Thank you. Ini kita nyerang lagi berarti ya? Semangat aja bang, suatu hari nanti pasti banyak kok yang subscribe. Amin. Makasih bro. Oh harus sneaky ya. Oke, yuk. Harus sneaky nih. Langsung stand off aja kali ya. Ribet sneaky ah. Ayo. Satu lagi mana? Nggak susah. Mana lagi nih? Gitu doang masa? Nggak mungkin. Oh banyak, depan banyak. Banyak. Naik dulu deh. Saya buat video satu hari satu video. Iya sekarang apa namanya? Kalau buat video tuh nggak buat video. Gimana sih ngomongnya? Karena tuh kalau sekarang lagi fokus streaming aja. Soalnya kalau buat video tuh ribet pak. Ini di PS harus dipindahin dulu ke flash disk, habis itu ke handphone baru diedit. Kalau punya PC mah enak pak. Oh alah, emang nggak bakat sneaky. Ini ada tawanan ya? Buset. Keroyokan. Sabar dong. Spear. Ini leadernya nih kayaknya nih. Yeah. Buset tuh merah. Sabar. Sempit situ. GG. Mantap dong.
Udah, aduh. Kok rada susah ya ini ya. Mati. Udah nggak apa, hidup lagi. Ini gimana ya? Ini harus di break dulu nih defense-nya nih. Nah, hajar. Nah, udah. Satu leader lagi nih. Dapat gerakan baru, ulti baru. Ini juga ada nih skill yang buat ini, buat parry spear. Anginnya sih ke sono. Banyak looting kan pak, main banget nih. Enggak ada yang cuma itu doang. Dah. Harus dibuka ininya, gerbangnya. Mongol leaders. Dua lagi dong. Dua lagi mana? Oh, sana. Ah, itu dia. Sebentar ya. Bentar. Naik dulu deh. Oh, luas pak. Ini sabi sih ini. Yaudah yuk. Nah. Naik lagi. Bisa naik gak? Bisa. Nggak bisa lagi. Itu di atas pak. Oh bisa nih naik lewat sini nih. Kayak ini. Ada hatch gitu nggak? Buat masuk dari atas. Nggak ada. Oke, ini sendiri doang kan? Iya. Di bawah berarti sisanya. Iya. Oh banyak pak. Sabar mas. Nah. Entah ya pelan. Seru juga sneaky. Itu mah, itu kirain kakek yang di atas. Ternyata itu Mongol. Iya, sebentar. Oke. Dah. Hai bang, halo Ilham. Lah, kok banyak orang random hari ini? Loh, tumben banget. Nemu channelnya dari mana bang? Gue nggak ada nge-share loh. Hah? Kok tumben ada orang random? Tumben banget loh. Ya bagus sih.
Oh, di atas itu. Kayak nggak biasa ya, Pak. Dari si Call Me. Oh, oke. Teman po. Temennya ya. Oh. Nice. Satu lagi tadi ada di sini deh. Ada stepnya. Nah, ada. Iya. Mantap. Jangan lupa di subscribe dulu, bro. Subscribe dulu biar cepet naiknya nih. They took our headman. Come on, one of the houses. Free him before it's too late. Oke. Siap, gue subscribe. Mantap. Terima kasih. Di dalam sini ada item nggak? Item. Ada records. Kayak artefak gitu ya. Wih. Wah, ini mah musuhnya masih lemah, Pak. Gampang ini nih. Usahain grinding, Bang. Yo, ini lagi grinding. Lagi ini. Nyelesain side quest. Oh. Dari belakang ya. Buset, tinggi amat. Emang bisa? Nggak bisa. Tinggi bener. Kan nggak bisa emang sneaky. Nggak bakat. Lihat tuh. Oh, ini leadernya nih. Oke. Buset, lawan beginian aja udah kayak lawan bos sih. Dah. Kelar. Dapat ulti baru. Oke, ini dia. Ulti baru. Spear and X. Oh, enggak deh, bukan deh. Iya, gerakan baru ternyata. Bukan yang kalau yang Heavenly Strike kan itu ulti kan. Gerakan ternyata. Waduh. Keren juga. Mana dia? Lah, mana dia tadi? Tadi ada di sini. Ini apa? Kok ada yang nangis? Assassinate dulu. Oh, di critical damage ya. Usahain yang leadernya dulu, Pak. Ngerepotin soalnya nih. Aduh, gila kan. Dah, mati kan. Ayo lo. Biar dapat Heavenly Strike. Heavenly Strike udah dapat, bro. Yang duel sama si
ibu-ibu itu kan. Lu udah main ya? Udah tamat. Oke. Main letter. Tadi perempuannya mana? Lah, kok hilang sih? Aduh. Apa aja hilang? Halo Bang, wih call me datang lagi kamu. Chihiro. Wih, tiba-tiba gila kali. Bentar. Ini ada beginian nih. Aduh, di atas dia. Sabar. Anda. Buset, rame amat. Aduh, padahal bisa 2 tuh ininya. Coba ini. Nggak bisa, Pak. Harus lawan yang tombak kayaknya. Baru bisa. Perfect. Dah. Flash of Steel. Dapat ini. Dapat achievement. I was about to give in. You were strong to resist. Remain here until it's safe to come out. The Mongol warlord has taken over my home. Please, drive him out and free us all. Ada lootingan nggak? Oh, banyak, Pak. Banyak. Dari course juga dapat. Free villagers. Ada yang dikurung juga. Hai Bang, Master E. Tadi call me E. Sekarang Master E. Aduh. Tuh, dah. Loh, satu lagi mana? Kurungan satu lagi mana? 40 meter. Oh, di situ. Wah, dah. Look at the Mongol. Look for the Mongol. Ini Master E siapa lagi nih? Temennya juga kah? Oh, sebenarnya banyak lootingan di sini nih. Oh, ini nih. Oh, duel ya. You are a liar and a coward. You deserve nothing less than death. I will take nothing less than your head. Lagi main Ghost of Tsushima. Iya, ini Ghost of Tsushima. Nah. Kok muka Jinnya kayak jelek gitu ya, pakai topeng yang itu ya? Enggak, lewat aja tadi di beranda gua. Baru tahu loh, ini apa namanya, YouTube kayak gini, channel kecil bisa lewat di beranda. Set deh. Oke, sabar. Apa kau ngomong apa? Enggak susah. Tinggal parry, pakpok, parry, pakpok, parry, pakpok. Bisa.
Iya, kirain tuh yang artis-artis doang tuh yang lewat tuh. Yang subscriber udah banyak. Ya recommended buat orang-orang pengguna baru YouTube. Warga-warga YouTube. Ternyata channel kayak gini kecil bisa lewat. Emang susah sih. Buat lewat kayak gitu susah. Wih, udah mulai rame. Ya. Iya, ada tadi 1-2 orang, 3 orang tadi. Yang Ilham, Call Me A sama itu tadi Master E. 3 orang masuk sini. Kayak kemarin tinju tuh lewat di beranda. Mongol bahasanya nggak jelas sih ya, bahasa ini Mandarin setauku ya. Tuh teman kamu Bot. Nggak jelas apa gak ngerti. Aku sih gak ngerti. Nggak jelas buat kita kan, kita nggak ini, nggak pernah denger bahasa-bahasa kayak gitu kan, jarang banget denger kan. Bahasa Jepang juga aneh. Udah kelar. Oke, sekarang ini ada side quest lagi. Kok muncul mulu nih side quest ya? Oke. Oh, ini mah cuma ya, kita kelarin dulu lah side questnya baru fokus misi utama. Ya Allah. Oke, apa yang penting? Ada apa? Apa kita mau dikasih hadiah kah? Ngarepnya hadiah. Gak jelas sih. Hai bang, loh, ada yang masuk lagi. Loh. Hey, kok hari ini banyak sekali orang random. Bagus sih, bagus. Cuma kok bisa? GG rame, kenapa? Ya senang aja. Hah? Kok bisa? Dapat dari mana itu? Tahu channel ini dari mana, bro? Hah? Lewat beranda lagi? Serius lewat beranda? Hah? Wah, saya semangat sekali kalau gitu. Tadi tuh mau mulai live stream kayak kemarin kan, yang nonton 51 sendiri, nonton sendiri. Tadi pengen mulai live stream, males ya kayaknya ya. Apa ini, kita harus kemana? Sono. Iya, lewat beranda. Hah, bisa loh. Oke. Agak saya terkejut, terheran-heran. Terkejut. Ternyata channel kecil bisa masuk beranda. Sini. Sini. Mana lagi? Wah, kaget. Makanya kok bisa lewat beranda ya? Ini tuh musuh kan ya? Oh iya, musuh. Perfect parry. Dah, kelar. Doso. Oh, doso.
Oh, ada skill point 1. Wah, kaget. Iyalah. Hah, kok bisa? Sumpah banyak banget orang random. Ntar lu. Saya kemarin tuh upload klip TikTok kan, upload yang highlight live stream kemarin. Kirain daripada dari situ datangnya dari TikTok. Ternyata kok dari beranda YouTube. Hah, kok bisa gitu? Padahal mah bikin konten kagak, ya kan? Bikin video kagak, cuma live stream doang. Apa? Perban. Ada apa ini? Ini apa? Oh, baru. Berarti ada seseorang sini. Nah, ini apinya juga baru. Jangan lupa alhamdulillah. Kok bisa ya? Nggak, saya masih heran, Pak. Loh, itu siapa? Oh, itu kuda. Bandit. Berarti bandit ini musuhnya Mongol juga ya? Oh, follow. Nggak boleh ketahuan ya. Yuk 5 jam yuk bisa. Kemarin tuh saya pala tuh langsung pusing loh. Karena dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore dipaksain tidur. Pala kemarin langsung pusing, Pak. Selesai langsung buka. Nah, paling jam 5 saya udahan. Paling telat jam 5. Soalnya kan siap-siap mau buka. Dia mau nge-kill samurai juga. Terlalu jauh. Oke. Ini apa namanya, aksennya si bandit ini rada beda ya kayaknya ya. Kuburan. Lah. Ngapain mereka? Hah? Inari. Hey. It's enough. Tadi dia bilang pengen ini. Pengen ngebunuh. Mana?
How many Mongols? Berarti banyak dong. Which of you can fight? Me, you're with me. You two get in the house and protect your people. Everything you got. Bisa di stand off gak? Oh nggak bisa. Langsung berantem gitu ya konsepnya ya. Ini musuhnya lemah pak. Nggak sekuat yang di atas. Di misi utama. Kalau ini masih side quest begini, yang harusnya kelar di awal belum dikelarin. Apa kok lari? Oh ini. Nah, dulu mah ngelawan beginian aja susahnya. Nice. Mana lagi? Buset. Oh ini nih. Dimain-mainin. Udah kelar. Oh belum, masih ada 2. Oh coba ini. Oh oke, itu move baru ya. Nah ada. Tak kenapa saya senang aja pak hari ini pak. Banyak orang. Waduh, kok rame. Kirain sepi. Kok rame? Udah, lu jangan aneh-aneh deh, ya. Udah. We're not trying to reach. After seeing what the Mongols have done, help me lead these people as I know. They will be safe. Udah, kelar. Berarti mereka dikirim ke Azamau Bay ya? Nggak apa-apa. Mereka di bawah jaminan saya kok. Tenang. My lord, I can't be trusted. They fought to defend themselves. I hope you break this down. As you wish. Open the gate! Let everyone inside! Oke. I don't know what to think of your city. Protect Azaz and protect those people. Don't let them. Make sure they know where to find what you buried when the Mongols are finally gone. You can count on it. Thank you for this chance to pieces. No problem. Oke, udah kelar. Honor buried. It was an honor. Charm of Broken Barrel. Charm ini berfungsi sih, cuma saya rada kagak ngerti ya. Nih charm kayak gini nih. Enemy stop hunting you 40%. Enggak. Ini buat sneaky. Saya tidak terlalu main sneaky. Breaking an enemy defense enggak. Susah itu. Moderate increase to health. Udah ini kan. Increase to melee damage aja lah. Message and fire, ghost from the past. Sakai clan armor. Kayaknya ini bisa sih. Kita dapat dapat baju. Ini apa? Survivor camp. Udah kelar kan ya di bawah ya? Nggak ada lagi ya? Tinggal di atas. Waduh. Omi Village.
The Walls of Yarikawa. Ini nggak perlu kan begitu-begituan nih, ini rumah-rumah kayak gini nih. Komoda Town. Kayaknya kita ke sini deh. Ke Lady Masako. Fast travel yuk. Buat ngebuka map. Singing Crickets. Yuk, 1,6 kilo. Oke, yuk. Gas. Sambil ini, coba outfit pakai ini, traveler. Nah, bedanya tuh apa, Pak? Pakai traveler kayak gini. Ini apa? Sini. Oh, Mongol. Tipu-tipu kau. Sini lu. Anda. Dah. Ini ada Sandra nih. Please save me. Berarti komoda itu masih ada Monggolsnya juga dong. Oh iya, teknik ini. Aduh, belum bisa Pak buka nih. Teknik samurai nih dia. Strike from horseback. Attack marked by blue can be parried. Oh, oke. Ini yang spear gitu jadinya bisa di parry. Oke, ini penting. Dah. Map update. Oke, harus ke atas lagi. Yuk. Nobu. Aduh, kapal-kapal apa tuh? Kapal-kapal Mongol kayaknya. Kelihatannya sih begitu. Harus ke bawah ya? Iya, ke bawah, Pak. Bukan ke atas. Terus hutan-hutan begini konsepnya. Nah, ini apa? Ini dia. Kayaknya ini deh. Oh, enggak deh. Ntar dulu deh, pakai ini dulu, pakai baju yang ini. Ronin. Nah, ada. Ini ya, Komoda Town ya. Itu Mongol. Oh, enggak deh, ini mah rakyat, Pak. Rakyat biasa nih. Rakyat biasa ini, Pak. Oke, bagus lah kalau begitu. Saya tidak perlu repot-repot. Segala bebasin. Naik. Ada supplies? Nggak ada. Berarti ini udah kebuka ya? Udah bisa fast travel ke sini ya? Oh, udah, oke.
Komoda bambu strike. Ini nggak ada toko-toko gitu buat upgrade gitu. Legend Storyteller. Supplies, dapat supplies gimana? Keluar lagi kita. Ini kan pengen ke ini, ke Lady Masako, Mother Peace. Terus padahal mah kalau ngikutin main story itu Lady Masako masih di atas, udah di atas. Oke, turn off, ayo lah. That's it. Bang, apa bot? Nah, spear udah bisa di parry sama kita ntar. Sekarang. Oh, ntar sih, ngapain nunggu ntar? Aduh, kena juga. Bang. Apa tuh bang? Nggak ada lagi Mongol. Udah nih. Segitu aja. Ya udah. Oh, segitu aja. Gampang pak, Mongolnya pak. Bukan Mongol yang. Halo. Udah break tuh tadi tuh. Gini mah kalau gini mah gampang pak, nggak usah ngerol lagi. Leadernya aja gampang mati no, lihat no, mati dia. Aduh. Ayo sini lo, ayo lo. Toh samurai. Ngomong apa sih? Kayaknya di sini ada supplies, ada item. Nah kan, iron, oke, lumayan banget, dapat iron. Kapan lagi dapat iron? Bener kan? Worth it lah. Udah yuk, Nobu mana? Ada lagi gitu ya. Ayo Mongol sini Mongol. Waduh, itu bukan spear itu. Halo. Ada doso. Mana doso? Oh, ini dia. Aduh. Ayo sini. Oh, di atas. Buset, kagak kena. Nah. Udah. Ya udah. Gabut amat buat kamu, buat nggak ada kerjaan apa? Lagi ngabuburit ya? Kamu kan biasanya pergi sama bapak buat ngabuburit. Oh, bapak kerja ya? Iya, hari ini hari Rabu. Lupa, maaf. Kerja. Salah. Ayo, tangan mana tangan? Tangan saya. Jin, tanganmu mana? Turunin dong. Nggak mau nurunin tangan. Nah. Wait a minute. Oh, nggak benar gitu. Mongol territory. Masih Mongol territory loh itu loh. Udah lah ya, kita juga nggak bakal kesini lagi kok.
Di bawah. Oh, ada Mongol. Lagi perang. Halo. Main-main lo. Main-main lo. Baru nih, belum lihat gak? Aduh, udahlah nggak usah lah. Jurus baru. Malah mati ntar. Kak, kamu nanti bikin live biar mapnya open biar enak. Hah? Gimana? Kak, kamu nanti bikin live biar mapnya open biar enak. Hah? Gimana maksudnya? Kayak nyari keluarganya nih. Apa klan Adachi? Adachi kan ya? Kayaknya Adachi deh. Ayo. Nek. Semangat aja lu, Nek. Wih. Ini tuh Komoda Beach bukan sih? Kayaknya iya deh. Iya loh. Ini waktu kita perang pertama itu tuh. Kayaknya. Apa bukan ya? Iya loh. Ini kan turun kan dari sini, Mongolnya di sini. Ya kan? Abis itu dibakar. Enggak, bukan. Ya habis kan dibakar kan. Habis itu saya turun dari atas, naik kuda, nebas-nebasin. Iya kan? Apa salah ya? Nggak tahu deh. Banner gini ya. Udah kelar gitu doang. Masako tuh yang ini ya, penyedap makanan. Oke. Si Jin tuh bisa berenang loh Pak. Ternyata biasanya game-game kayak gini tuh nggak bisa berenang Pak. Sorry bang, gue baru pulang sholat santai aja bro, malah bagus. Utamakan sholat. Bentar, agak telat. Enggak apa bro, sholat aja dulu, ibadah dulu, utamakan, baru yang lain. Apa? Mana? Hah? Apaan? Jasad aja kagak ada. Bunuh diri ya? Sorry bang, gue baru pulang sholat. Santai aja bro, nggak apa-apa. Oh nih temenan nih kayaknya nih yang Night. Siapa? Night Mare sama Master A nih. Oh, sholat aja dulu.
Tunaikan kewajiban dulu, baru urusan yang lain. See something so close we could bury him. That would honor your sacrifices. Halo, call me datang lagi. Ini kayaknya temenan sama Salif bareng sama datang bareng. Iya, kan dia juga bilang tadi temenan mereka. Tadi mereka udah bilang temenan. Loh, Nobu mana? Kirain itu Nobu. Main di anak-anaknya berarti. Sorry bang, telat lagi sholat. Gak, santai bro. Kepencet. Maaf. Ya lari aja kek. Nah, fast Nobu. Kadang tuh yang ngantuk kayak gini pak, misi-misi kayak gitu tuh. Alasan kalian nonton video ini apa? Gabut. Kalau kepencet lagi, cacat. Gabut. Ben beranda C. Emang lagi nyari channel kayak gini. Coba ada lagi tuh, taruh saya lagi stand off. Bapak-bapak ini mah bapak-bapak Ciganjur nih kayaknya nih. Lah teman gue udah selesai sholat aja, gua B. Emang nemu di beranda berarti. Ya, dosa-dosamu udah tidak berguna lagi. Tang, oke, mantep. Ya, dimain-mainin, buset, songong bener. Udah. Gua B, gua si C. Ya, saya juga suka tuh nyari-nyari streamer kecil kayak gini. Tuh kalau mau ngecek ini deh. Ada streamer luar dari Australia. Nge-streamnya dia di ini Facebook sama di Twitch. Namanya Gerald Down Under kalau nggak salah. Dulu baru 70 followers kalau nggak salah. Saya datang kan. Welcome banget, orangnya asik. Emang kalau streamer baru tuh masih pada baik pak, belum pada nyari masalah gitu. Ini masih nyari nama istilahnya. Ini mati nggak? Coba ya. Wih. Ya kan ketololan nih. Lah ngulang. Tolol banget. Biar seru lah ya. Belagu emang. Awok-awok ngulang. Ya, ngulangnya dari sini ternyata. Dah gampang. Bentar ya bro. Pedang saya udah tajam. Di upgrade sama Taka.
Ngulang lagi, ngulang lagi. Udah jangan tolol ya. Oh enggak deh, ini udah nyala. Udah kelar dong. Reach your ally. Udah kelar dong ini. Pedangnya udah diasah sama Madara. Saya nggak nonton Naruto sih. Tapi sering denger tuh Madara, terus apa Gara terus ini apa cakra. Lah Nobu mana? Nobu, loh kok nggak bisa? Halo, kok nggak bisa manggil kuda ya? Ini stick rusak kah? Oh enggak, kirain stick rusak. Terlalu tinggi. Nyari mati lagi. Udah enggak deh, sekarang deh, udah main aman aja deh. Turun yang bener. Nah, kalian cari streamer kayak gini searchnya apa? Tulis apa di YouTube? Iya ya, YouTube tuh susah banget pak nyari-nyari streamer kayak gini. Fast Nobu. Loh, ini Masako nih di sini. Oh iya bener kan? Ya. Susah soalnya cari streamer kayak gini. Iya betul. Mana Masako? Ini tuh loh, kok ulang lagi nih Your Good Mother? Ini kan tadi interaksi yang conversation, obrolan yang tadi nih. Loh. Aduh, udah aus aja pak ngomong dari tadi. Ayo, ini sampai lighthouse yang tadi nih sia-sia dari tadi. Yang tadi kan bener kan? Udah nyala Masako. Udah nyala itu. Stay ready. There could be more. Mana manggolnya? Kagak ada no, sepi no. Watch the grass. Mane. Woi, Mane. Ya Allah, Nobu kena tusuk, maaf Nobu. Ternyata emang nggak ngulang ya. Kita harus nge-clear lighthouse-nya dulu. Look, through the tree line. Wait. Pas udah nyala jangan disamperin si Masakonya. Enggak, ini misinya beda nih kayaknya nih. Tadi kan nyalain. Aduh, kurang ajar. Panah lu geli-geli bos. Udah. Oh belum. Ada lagi. Oh ada lagi. Buset. Lemah amat. Oh itu leadernya tuh. Set.
Sabar, sabar. Sabar, woi. Pedangnya gede amat. Sabar, sabar, sabar. Ayo Masako. Ya. Nah, lumayan nih. Dapat apa? Dapat skill-skill lagi. I think that's it. Oh, udah. Enggak, beda emang. Emang beda. Then it's time. Let's bring this. Enam 67 subscribernya, ayo. Dari kemarin nih lagi naik nih. Aduh, kok saya senang sekali. Padahal apa namanya? Kalau di mata orang lain 67 apa sih 67? Tapi rasanya tuh gimana gitu, senang aja. Ada kesenangan tersendirinya gitu. You have been a great friend to us. But for now, I'd like to spend some time with myself. Oke. Udah kelar berarti Masako. Oke, teknik poin lagi dapet. Mantap. Charm of Fortune. Ini recharge. Mana yang baru? Yang baru mana? Paling bawah ya? Oh ini. Habis the use resolve have 15% chance to reach. Itu boleh deh. Juga kayaknya bagus tuh. Ini kayaknya kita upgrade deh half bow ini deh sama kunai. Ternyata kayaknya penting juga tuh. Aduh, males banget Pak. Yaudah kita ini misi aja deh ya. Kita gas misi aja. Oh ini ada Masako juga, the full. Ya udah boleh ini deh. Satu lagi ya. Lah Masakonya di sini. Sekalian buka map. Yuk. Ini camp apa ini? Oh ini warga-warga. Biasanya buat ini. It's been killing people in the old ruins. You don't know the legend of Lord Yakiko's final curse? The musician Yamato tells us better than anyone. He's your old Yakikawa now. I'll look for him. Get to the bottom of this. Oke kan map. Ada map. Dapat bunga buat bikin skin. Oh no, masa gua harus bisa fast travel nggak? Nggak bisa. Kita ambil ini dulu deh, Mythic Tales. Lumayan tuh kayak dapat gerakan-gerakan baru, ulti baru. Itu kan tadi ada Mythic Tales di situ tuh. Kok lama nih? Akashima Village. Kita ambil ini dulu. Dapat
Oke. Yuk, gas. Fastenobu. Kak. Kanan kiri, kanan kiri. Itu apa merah-merah itu? Ada pohon, bambu deh. Oh, straw hat. Oke. Sini lu. Oh, lu pengkhianat itu ya. Pengkhianatnya itu. Lu ternyata. Dah cuma berdua. Kayak mantep, keren gak tuh? Oke. Dapat apa kita? Supplies. Ini apa? Ini Mongol teritori ya? Oh iya benar. Udah yuk stand off aja yuk. Ayo. Oke. Oh, udah ketahuan saya. Nah, ini kan bajunya beda nih. Sabar dong, banyak bener. Oh, dia nggak mau keluar ya? Ya udah, saya masuk kalau Anda tidak mau keluar. Lah. Ini. Gimana sih mencetnya? Oh, ini. Ada stand gitu ya. Winston against Spearman. Winston tuh yang mana? Ini. Oke. Harus diganti-ganti gitu ya emang. Gila, perfect parry bos. Tuh lihat itu. Oke, kita ganti ke ini, ke mode ini, stone. Enggak deh, win. Kan ini. Wih, mati bro. Sakit bener tuh. Saya cari streamer kecil malah pakai bahasa perindapan semua. Bahasa perindapan tuh kayak gimana emang? India gitu. Stand off lah. Stand and fight. Ayo. Alah, salah. Nggak lucu sih kalau mati lagi sih. Baru mulai ini. Ntar dulu. Dual shock battery level low. Dicas dulu. Dah. Sabar apa? Ini buset deh. Oke. Satu-satu lu maju sini lu.
Nah, mana yang lain? Oke. Bisa di assassinate kan begini. Dapat iron, Pak. Oke. Ini yang tadi ya. Sword stance. Hilang. Ribet juga dong. Oh, dalam ada. Waduh. Waduh. Rame banget, gila. Masuk dulu sini kali ya. Oh, ini ada something. Ronin attire upgrade. Oke. Bisa di upgrade lagi. Oke. One by one. Satu per satu. Oh, udah ketahuan. Oh, enggak, deng. Lari. Udah ketahuan. Yang gede lagi. Rada gila sih ini yang gede. Tar dulu, Pak. Wih. Dah mati. Gede juga nih. Mongol teritori nih. Telat gak, Bang? Ya udah lumayan, Pak. Udah lumayan. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Ini ada X Adam nih baru nih. Saya tuh main dari tadi jam 1 kalau nggak salah dah. Aduh, segala nyemplung. Kita masuk lewat sini. Ambil supplies. Ini ada chest. Kayaknya dapat apa ini? Supplies. Oke. Dia tuh no. Halo. Oke. Dari depan tuh tadi. Iron, oke, lumayan. Oke, mantap. Ini apa? Suruh ngapain? Steel. Dapat 8 iron, gila. Hai.
So far so good. Belum ketahuan. Emang harusnya gini pak, nggak bisa main asal serang aja nih. Ini dia madep sini lagi. Pintu masuk di mana ya? Oke, aman, masih aman. Belum. Ini apa ini? Banner buat apaan? Dari mana itu kelihatan? Buset, dari atas. Berarti kayaknya kita harus muter deh. Lewat sini nih. Oh no. No. Oke. Dapat. Nice. So far so good. Ini ada kayaknya dia balik lagi tuh. Ambil inian dulu. Nice. Waduh, kok rame tuh di situ tuh. Mohon maaf. Udahlah ya. Oke. I'm back. Habis mandi ya, bot. Iron lagi. Waduh, kayak saya begini. Aduh, ada 3 biji lagi di situ. Kayak gue, mantep. Oh. Kita segitiga aja langsung ya. Ntar. Geledek-geledek kayak gini dah. Buset. Sabar, bro. Badan gede amat. Udah badan gede, kuat lagi. Nah, ini leadernya nih. Tar lu. Ganti ke batu dulu ya. Lupa. Udah mati nih. 2 kali perfect parry. Langsung mati. Nah, dah. Ayo lo, sini lo. Aduh, ini yang gede ya? Oke. Aduh. Oke, dah. Ini dah. Nah, ada lagi di sana. Udah mau kelar nih kayaknya nih.
Oh iya kan, udah nggak ada lagi nih musuh kayaknya. Oh ini mah yang tadi udah dibuka itu. Mana lagi misinya? Oh ammo lumayan. Di sana jauh lagi. Oh enggak deh. Apa burung? Ya hilang lepas burung. Kirain apaan? Oh iya, release Falcons. Udah kan? Ini oh, masih ada Pak di sana. Misi kita tuh di mana lagi? Kok nggak kelihatan ya? Dut. Assalamualaikum. Iron lagi. Wah, cepet kaya ini. Aduh, itu apa lagi? Kuda. Aduh, di atas ada. Udah habis. Tapi ini belum kelar nih. Reclaim Stolen Falcon. Masih ada di sini. Hah. Nah. Oke. Slowly. Kayaknya kita nggak bisa lewat bawah deh. Kalau lewat bawah kita nggak dapat apa-apaan. Satu kan? Nggak bisa naik juga ya? Harus lewat sini naiknya. Naiknya lewat mana ya? Halo? Tadi nggak bisa naik lewat sini. Stand off aja deh. Aduh. Okay. Dah. Oh itu tuh keluar Pak. Masuk lagi. Pantesan nggak bisa masuk tuh di luar. Masih ada satu burung lagi nih. Ini burung apa bukan? Oh bukan, steel. Oke. Tinggal itu sono. Tinggal dua nih. Satu yang lagi mancing, satu yang di sono. Aduh, jatuh lagi. Oh, ada naik nih di sini. Bisa naik nih. Aduh, tahuan. Naik dong. Aduh, gini banget dah. Alah, kok renang mulu? Mohon maaf, Jin Sakai. Halo, Anda perenang? Wes, ada 2 biji. Mamam lu ya. Senjata makan tuan lu.
kelar. Udah kelar gitu doang kan. Ya cukup lama sih itu. Ini nyelesain tugas beginian, misi beginian lama juga. Dapat iron tapi banyak, Pak. Dapatnya, Pak. Iron berapa biji tadi? Oke, kampungnya bebas. Nice lah. Udah 2 jam aja. Nice lah. Ya, orang nembus. Tembus pandang. Technique point on. New technique available. Sakai katana upgrade. Mana? Ini ya teknik ya. Oh, ini katana. Sebenarnya ini bagus banget sih, Pak. Cuma kayak yang putih itu lebih elegan aja. Ini bisa di-upgrade kan ya? New technique available. Mana yang available? Oh, ini baru nih. Soji assassination. Oh, udah deh. Teknik apaan ya? Kita yang inian dulu deh. Stone, strength of mountain. Waduh, Vipon kick. Oh, ini mah ada mode-mode beginian ya. Ini dulu deh, yang inian dulu. Terrifying parry ini sih udah paling penting sih ini sih. Ya kan? Jadi takut musuhnya. Tinggal di end aja sama kita. Sakai katana upgrade. Ntar kita upgrade deh. Oke, ada merchant juga kok di sini. Kalau nggak salah. You have arrived location. Oh iya ya. Udah di sini ya. Mana sih? Merchantnya di mana? Saya mau upgrade ini pedang. Mana merchantnya? Halo. Oh, ini apa? Ini mah yang bunga-bungaan. Ronin. Oh. Merah, Pak. Merah. Kayak batik-batik gitu. Ini biasa. Ini hitam biasa. Merah sih. Bagus sih. Oke, thank you. Ntar dulu, pakai dulu. Outfit. Nah, ini dia ada skinnya. Mantap. Makasih. Kayaknya kita harus ini deh. Harus naik ke sini. Ada supply sebentar. Oke. Maaf ya, Nobu. Oh, nggak bisa. Berarti emang harus pakai kaki, jalan kaki nih, loncat nih. Nggak bisa juga. Oh, ayo Nobu. Ini Nobu. Nah. Oke. Kayaknya itu camp di situ tuh. Spirit of Yarikawa. Halo Mongol. Oh, nggak ada yang straw hat ini. Oke.
Ayo, sini lu. Sini lu. Sini lu. Nggak usah teriak-teriak. Buset. Jago juga nih orang. Boleh, boleh. Ayo, Nobu, sini Nobu. Aduh, Mongol teritori lagi, males ah. Udah capek saya. Oh, naik. Oke. Ada inian. Oke. Nah. Come here and fight. Oke. Mana lagi? Cacat, kelamaan muter. Mongol Eagles. Mongol Oh. Aduh, buset. Mukul. Kok nggak bisa di parry, Pak? Resek nih doso-doso ya. Mongolnya banyak lagi. Sumpah Heavenly Strike tuh nggak pernah kepake. Hah, mati lagi bos. Bro, mati lagi bro. Aduh, ada aja ya. Lah, banyak amat itu tadi Mongol. Nah, ini kita dapat gerakan baru nih. Ulti baru. Nah, ini dia. Kok naik lagi? Carefully, my lord. Old Yarikawa is a dangerous place. We were coming down the road and heard screams. By the time we got here, it was too late. They must have killed us. No. Aduh, spirit kayak gini mainnya. We know some of the tale, but not all. Oke. Long ago, the samurai Storytell. of Clan Yarikawa were the most skilled swordsmen on our island. In every generation, one law was taught their family secret, a deadly technique called the Dance of Wrath that could cut through any foe's defense. The Dance of Wrath found its greatest master I'm back. in Lord I'm back Tokiyasu lagi, bot. Yarikawa. Though beloved by his people, he resented Panas Clan banget ya. Shimura's power. Desperate to seize control, he set off a bloody rebellion that claimed countless lives. Kamu coba ini deh, bot. Cek apa Sosiabas di itu. Aku kemarin bikin ini, bikin website But with Clan Sakai's di deskripsi. Shimura put down the rebellion and executed Lord Yarikawa. Before he died, the traitor vowed to avenge his conquered people from beyond the grave. Now they leave offerings to his spirit at shrines in old Yarikawa's ruins. They beg for their enemies to die, and the spirit of Yarikawa's vengeance answers their calls with the Dance of Wrath. Oke. Rada serem ya. They were merchants known for cheating their customers, profiting from deceit.
So someone prayed for the depths. The shrines overflow offerings to the spirit, begging him for bloody retribution. Where do I find these shrines? They burn a handful of straw, flower petals, to make smoke, so the spirit finds their prayers. Look to the sky. Kok rada serem. Be careful. Yarikawa's people haven't forgotten your plan's role in the downfall. It was a long time ago. Rose of Yarikawa. Ini kah? Itu ada rumah itu. Oke, ini ada rumah nih. Desa gitu. Gimana sih? Buset, nyarinya jauh juga. Pakai Nobu deh, sama Nobu deh kalau gitu. White smoke itu ya? White smoke ya? Kayaknya itu deh. Ah, oke, itu dia. Enggak ada yang ini survivor camp. Oh enggak deh, bener. Hytor is a traitor of the all people. His attacker nearby. And his okay. Kapan-kapan ya donate-nya. Enggak. Apa namanya itu yang email ngeliat doang, nge-rate, di-rate 1 sampai 10 gitu. Kemarin soalnya ada yang nanya, nggak ada yang buat donate bro, orang random, belum ada. Ya udah, aku buatkan semalam kan. Websitenya yang ada kayak Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Ayo, ayo, ayo mana? Anda mau kemana? Anda mana? Ayo. Ayo follow me, Anda stuck di sini. Ayo. Oke. You should be more concerned about me. I'm like the spirit. I'm real. Really? Where? Really? This is where I come at night. Grave was buried here. His name was Tsuchi. Tojiro. Close. His wife and family. I can't explain my business. I understand. The people judging him are dead. Still. As they say, what else can I do? Thank you, Tsuchi. That's my job. Halo, terus udah. White smoke, ada lagi nggak? Di atas sini kah?
Nggak ada sih di sini sih. Coba kita cek dulu deh. Misal kalau donate nanti di situ ada di layar atau enggak? Enggak ada. Ntar aku baca apa ini. Harusnya aku pakai laptop, apa namanya? Buka Sosiabasnya. Cuma sekarang belum bisa dibaca sama aku. Ntar mungkin nggak muncul di layar soalnya kan ini pakai PS. Kalau pakai PC baru muncul. Nggak ada lagi asap. Mana lagi ya? Ini apa? Asap putih. Itu apa? Depan. Nah, ini apa ini? Itu juga ada white smoke di situ. Nge-frame lagi tadi. What the? Return to buset. Apa itu, cok? Udah 2 jam gak berasa, iya makanya. Iya juga ya, udah 2 jam ya. Buset, itu apa? Gimana ya? Masa ntar lu saya cari ini aja deh. Ntar lu sabar. Ya Rikawa. Kok ini ya. Ya Rikawa apa? White smoke location. Nah, ini dia. Sebentar. Katanya di sini. Katanya daerah situ. Katanya sih di daerah sini. Bentar. Oh iya, daerah sini kayaknya. Tinggal lurus doang ya. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, the second white smoke is over the bridge. Oke. Jadi kita belok kiri dikit. Oke, sono. Katanya sih di situ. Di sekitar situ. Katanya. Ini bridge. Loh. First tell white smoke you will need to head the south. Survivor camp kan tadi survivor camp kan. Terus the second white smoke in Old Yarikawa is over by the bridge that cross the Kushi River in the northwest of the search area. Northwest berarti ini kan. Oh, yang ini Pak. Kayaknya di situ deh. Bukan di sini kan? Ini mah awal. Coba ke sana. Ada yang belum di-explore kayaknya. Harus sabar emang main beginian nih. Tidak bisa buru-buru. Oh, Nobu, awas. Hati-hati.
Ini kan survivor camp kan. Kayaknya kesono lagi deh. Ya sih. Sepertinya belok kanan, belok kanan, belok kanan. Northeast jembatan. Northwest kok northeast sih? Northwest jembatan. Itu apa? Kita berarti belok ke kanan. Ini ya? Ini. Hah? Hah? Ini emang? Bukan, ini penjara. Nggak ada apa-apa. Oh, itu tuh. Udah ketemu udah. Ini. Nah, ini dia bridge-nya. Oke. Terima kasih Google. Destroy them. Kita ke sana ya? Enggak nyebrang. Ayo. Oh. Loh. Kok kebakar? Sejak kapan kebakar? Loh. Kok ada orang situ? Tadi nggak kebakar loh ini loh. Ya udah. Ini kan udah saya ini yang tadi. Hah? Kok tiba-tiba kebakar? Hujan ya? Hujan nggak sih? Ntar dulu dah. Hujan, nggak sadar saya. Pantesan kok kayaknya berisik banget suaranya. Hujan. Aduh, nyari lagi loh. Terus di mana lagi? Yarikawa White Smoke. Hehehehehe. White Smoke. Masa nyari lagi sih? Oke. Nyari asap putih. Asap putih. Aduh, gak kelihatan sih. Ini Ruins of Yarikawa. Ruins of Old Yarikawa. Mana lagi, Pak? Ini naik sini ya? Oh, tuh. Udah kelihatan. Udah. Nah, ini. Nah, ini dia. Kok dikasih arrow? Suara apa itu dari kanan, Mbak?
Kiri itu tuh, depan. Mana sih? Ini masih depan kan? Oh, di atas, Deng. Di atas, Deng. Kocak. Ini sini. Oh, di bawah, tolong. Dia naik lagi ke atas. Oke, itu dia. Nih. Rumah ini. Assalamualaikum. Loh, nggak bisa masuk. Oh, bisa naik. Biasanya ada hatch gitu dari atas, Pak. Ini ya, oh iya betul. Nggak ada apa-apa. Ini apa? Berarti orang pinter nih. Ini si Jin Sakai ini detektif juga nih. Helm. Ada blip, ada ini tuh, ada klip terus itu. Nggak bisa diambil, Pak. Oh, ini nih. Ya Allah, lagi nyari white smoke lagi. Nobu, ayo Nobu. Oh, itu tuh. Pas banget. Tuh situ. Dekat. Oke. Ketangkep lo ya. Abis lo. Tangkap lo sini lo. Nah lo. Message-nya belum diambil kan? Oh, belum. Waduh. My lord. Garden of the Gods. Di mana Garden of the Gods-nya? Ini apa? Ada something situ. Bambu. 10 dapatnya. Bu. Gitu doang. Berarti ada bunga-bunga putih. Katanya sih begitu. Enemy ini. Buset. Main masuk aja. Ini yang Mongol teritori itu. Kirain mah desa warga. Udah kabur ah. Bunga-bunga putih. Ini dong bunga-bunga putih. Ini dong. Oke, seberang ya.
Oke. Ini ada warga nih. Tanya dulu ya. Di mana? Mana? Dari tadi masih nyari asap. Enggak, ini udah nyari ininya, nyari spiritnya kok. Udah tinggal nyari pelakunya nih. Oke, ini dia. Oke. Aduh, kayaknya duel nih. Ada saving, auto save tuh. Jericho has come for you. Aduh. Vengeance. Enggak, ini udah ketemu. Oh, ini dia. Hah? Habis ini mabar ya, mabar apaan? Aduh, pengen belajar teknik baru begini amat. Duel the spirit. No, itu warga ngapain? The peasants who bowed to you, the merchants who smile as you pay them, all of Yarikawa. Terah, asal jangan apek. Coba ajak Ea deh. Ajak Ea bot. Weep for revenge. I will bring them company. Tek. Ayo, tek. Tek. Ya. Oke. Gila, lu nggak tahu gue udah belajar banyak. Sama gerakan apa, bos? Weh, terlalu meremehkan. Sekalinya kena, buset, ngeri juga. Yarikawa is your prey. Oh, Heavenly Strike. Mati. You were nothing. Lihat abis ini gue hidup lagi. Lihat. Hidup lagi, nah kan. Stone-nya bener. Buset, 3 kali. Wah, gila pak, cepet banget ya. Last. Vengeance. Oh no. Duar. Nggak pernah sekali boss fight tuh, nggak pernah sekali langsung menang gitu. Ini kayaknya bakal jadi klip TikTok lagi nih. Kalau misalkan pukulan dia nggak kena tuh aman-aman aja. Yarikawa is your prey. Heavenly Strike. Mama nih. Udah mati harusnya. What are you doing? Learning. I know how to defeat you. No, you will die. Waduh, gila. Wah, itu dia. Kuncinya jangan kasih dia mukul. Iya, betul. Itu dia gerakannya. Rada sadis sih. Itu sih. 3 kali langsung loh. Oke. 6 supplies. Nah, siapa tadi yang nonton lah? Tadi ada yang nonton perasaan. Oke. Nih
misinya Kenji. Aduh, ini males banget pak, side quest gini sebenarnya. Ya, aduh. Sebenarnya ya udah kita boleh deh pakai skin yang baru kak. Emang ada skin baru? Oh iya ini ada nih. Coba deh pakai ya. Coba pakai deh. Gear ini harus di upgrade. Ini collection nggak perlu, teknik. Nah ini dia. Kayaknya ini deh. Ini exploration sih nggak perlu sih saya sih. Nggak perlu nih kak. Yang begini-begini ini aja. Yang fight aja deh. Orang gamenya perang terus. Kagak ada ngelut di sini. Udah kelar. Sekarang main mission kan grinding tuh dari tadi tuh. Main mission. Taka. Halo Taka. Merchant. Yuna. Yeah, of course. Tuh skin baru tuh. Bajuku juga baru tuh. Lihat tuh. Baju apa? Baju merah. Kenji orang terkocak menurutku. Ya, yang dia jualan minuman itu tuh. Oh, show me. Di mana? The Walls of Yarikawa. Iya, nambah subscribernya mantap jadi 67. Ayo. Mantap. Waduh. Taka emang bisa berantem, Taka. Oh, ini Mongol tuh, itu Mongol. Ayo, gas. Let them pass. Oke. Oke. Udah ku WA sih ya, tapi nggak kekirim. Kenapa tuh? Nah, kayaknya kita mau ngerebut tempat lagi deh. And even if we find it empty, what if the Mongols see us? Sometimes that's time to death. There's no way for you to do it. So it's going to just Soalnya si Taka nggak bisa ini. Ini? Oke, kita masuk lewat pintu rahasia ya.
Kita harus kemana sih? Sana. Oke. Iron mantep banget. Udah diturun. Sabar. Kayaknya kita nunggu dia ke sono gak sih? Take down aja deh. Yuk, take down. Oke, jangan denger. Jangan ngeliat, oke. Diam. Udah diam aja, Taka. Udah santai aja. Aman. Nah. Oke. Katanya bakal ada perang nih di sini nih. Katanya dari obrolan mereka. Oke. Bawa sini. Wah. Oke. Oke. My brother and I were born here. First, tell me the name of the dead samurai. Lol. Buset. I'll take you to my father. But remember, run and tell the steward right away. Ujimasa siapa? Oke. The Mongols have crossed the bridge. You follow. Stay close. What's going on? The Sturges have been invaded. It's their leader. They want to attack. Oke. Kita defend. People of Yarikawa, I am Temuke, leader of this war band. I learned your speech, so I may offer you a future. Open your gates before my camp flies the black flag, and you will know great mercy. Alah. Refuse, and you will know terrible misery. Choose your future, Yarikawa. Let's go. If he goes somewhere else, Shima will get his army. Any man wants to see this united, we can be back in Vegas. Berarti ini pelatihan gitu ya, pelatihan samurai ya? Kayaknya. Soalnya Lord Shimura tuh pengen ngerekrut tim dari sini, pasukan dari sini. Oh iya nih kayaknya nih. Oke, halo Mas. Halo Pak. Lord Saka. Iya. It was 2 years ago. We've all got pretty good problems now. Who's this? Ya, so. I was born. No, I'm fighting for Lord Saka.
Oh bagus kok streamingnya. Oh kayaknya ini mulutnya tuh mulut Jepang deh ngomongnya deh, cuma di dubbing jadi bahasa Inggris. Ngomongnya ngomong Jepang sebenarnya, cuma di dubbing pakai bahasa Inggris. Oke. Gak mau ya. Ayo Taka. Halo Taka. Baru 2 jam live, 3 jam. Taka, kita kemana Taka? Ayo Taka. Ayo Taka. Taka. Oke. The Walls of Yarikawa. Kita bisa upgrade pedang nggak ya? Oh bisa. Ada tukang besi. Nah ini dia. Oke, upgrade. Yes. So ini misi selanjutnya. Ghost from the past. Aduh, mapnya tuh belum kebuka semua, apa yang ini aja belum kebuka nih. Masih banyak nih Mongol teritori kayak gini nih. Tuh. Males banget Pak ngerjain, sumpah. Aduh, jauh banget. Kita dari mana sih? Castle Shimura. Kita di sini. Ya udahlah, sini aja lah ya. Ada ini enggak? Ada yang buat armor enggak? Pancing Mas. Tut. Oh, bisa kita fight gak? Ayo fight sini. Jangan deh, berbahaya. Sujud ya. Oh enggak, kirain apa? Apa itu? She knew that foxes and Mara's messengers in our home. When you see them, always follow where it leads. Thank you. Gimana keluarnya ya? Mohon maaf, halo. Kayaknya lewat sini deh. Harus lewat yang secret ini. Oh iya. Nggak ada orang. Supplies. Ayo Nobu. Kita ketemu Yuna lagi. Cuma 90 meter dari sini. Di atas, ini dia.
What's in here? I told him not to come. I wanted to tell you. If I stayed in here, I'd be useless. Better useless than dead. Searching for missing soldiers. You're not trained for this. I can learn. And I'm not getting away. But be careful. You must do so. Yes. And some of the others. Locals have seen them in this area. We haven't. Let's go out. Oke, ada pasukan juga kita ya, akhirnya ya. The Coward of Yarikawa. Kayaknya kita bakal nyerang nih, nyerang lagi nih. Hold out. To remove them. Oh ini. Oke. Masih terus lurus, lurus masih ada. Ini lurus, oh masih ada itu depan. Taka, hati-hati. Set apa ini? Wah, anjir. Cok, cok. Astagfirullah. Tolong, tolong. Hei. Udah kayak Raja Arab sekali live langsung dijor 4 jam. Emang Raja Arab kayak gitu ya? Kagak tahu aku kalau Raja Arab kayak gitu. Nggak nonton dia soalnya. Emang 4 jam? Bukannya baru 3 jam? Baru 3 jam ini, bro. What? Apa? Tar dulu. Oh iya 3. Masih baru nih. Oh ada, oke ada supply. Kayaknya mereka turun nggak sih? Search near the campfire. Di mana ya? Ini kalau masuk sini ngezoom sendiri, Pak. Masuk sini. Di mana ya? Halo, mohon maaf. Bawah sini. Nggak ada. Halo. Halo. Loh, di mana sih ini? Oh, baru ke sini.
Oke, ayo kita ini tracknya. Hei, halo. Oke, itu dia Mongol. Oke. What about the others? Oke. Berarti kita strike dari The terrain isn't good for an ambush. What about old Marikava? Rooftops on both sides of the road. We can even use your stolen explosives. kayaknya kita bakal ngeledakin apa namanya, bakal dipakai tuh tadi tuh yang barrel itu tuh The Mongols are headed this way. buat merusuh. Get inside one of the houses. I'm staying there. I can fight too. Belagu. Waduh. And you can catch up with them. Berarti kita panah nih. Sudah. Itu kuda foto. Itu dia. Buset. No mercy! Destroy them! Oh. Kayaknya Archer Arrow bakal berguna deh ini. Kena lo. Bodoh amat. Gue maju. Apa itu arrow? Saya bukan pemanah ya. Ini temen. Apa sih, mana Mongolsnya? Oh, di sono banyak. Thank you. Set deh. Wih, Taka, mantap Taka. Ayo Taka. Ini ada dosa-dosaan. Oh,
Oh, leadernya ini. Kirain yang sono tadi. Lu lihat sabetannya tuh. Kirain yang ini leadernya. Wah. Waduh. Aduh. Ngulang lagi dong dari awal. Tuh ngerepotin tuh yang shield itu tuh. Sumpah. I'll shoot the barrels as Marcus gets close. You can do this time. Just take your fear. Use it. Oke, sabar. Not yet. Oke, sabar. Nunggu semuanya. Sekarang. Mamam tuh. Nah, tinggal dikit kan. Kena lagi. Aduh, nggak kena. Headshot. Oke. Dari mana itu, Cok? Oh, itu archernya. Oke, headshot. Aduh. Harusnya saya sih di bawah ya. Nggak di atas kayak gini. Pengecut. Ayo, bawah yuk, turun yuk. Aduh, pas banget lagi. Waduh. Kelar ya? Masih ada. Mana sih? Oh, di sono banyak. Terlalu sempit. Dah. Kelar. Oke. Nice one. Good work, Sekoku. Right to. Go with that. I need a moment, Gigi. I'll see you back. Okay. We did it! He's fine. He did everything perfectly. You shouldn't go like that. No. I know you want to get that. But hold on back. That's not right. Come on. You don't remember that. You can use this one to defend me. I'll decide what's best for Tata. You look after your own family. And you know that you still need to do the message. I'll see you. Okay. Satu misi lagi kali ya. The Cover of Yarikawa.
Oke, your legend grows. Dapat the hero of Tsushima. Black powder ya, itu kali ini. Udah. Oke dah. Samurai. Perfect dodge. Oh enggak, ini mau strike. Berarti tinggal ini perfect dodge. Oke. Nah. So, jadi kita kemana? Ke atas kah? Aduh, ini yang armor itu ya, Sakai Clan armor ya. Jauh bener, atas. Ini ya, berarti ya. Udah, berarti kita fast travel ke sini. Oke. Tut 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 tut. Tut 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 tut. Tut 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 over there. Ayo, turun. Oke, yuk, gas. 1,3 kilo. Dapat 3 kita dulu. Aduh, kok serem gini tempatnya deh. No way. Kita harus muter berarti. This color. Oh, look at this trap. Straight into she will return. What did these people endure? Aduh, siapa tuh? Buset. Apa itu? Aduh, kok serem ya. Waduh, kayaknya lawan yang serius nih, bukan main-main nih lawannya nih. Shaman menteri. Aduh, berarti yang ini dulu berarti. Mati lu. Kuncinya di sini adalah, nah, jauhin dulu. Ayo sini dong. Mati kan? Wait, sini. Ayo lo. Wait. Oke. Dah, kelar. Mana?
Buset banyak. Pengajar nih. Masih ada loh yang nyanyi-nyanyi loh. Oke. Woi, apinya api panah. Taruh dosa-dosa dulu tuh. Waduh. Oh no. Jangan. Dosa api lu ya. Loh. Aman. You won't touch anyone else. I need to find out who these invaders are. Ntar lu, ini ada supply. Ada linen, ding. Aduh. Ada aja ya. Oh, siapa nih? Ayo, kamu siapa? Tell me what you did to these people. The eagle. Is he your leader? We believe the eagle tried to your shores. Siapa itu ya? Oh, ini ayahnya si Jin ya? Father. Oh, itu bapaknya. Bapaknya Jin. Bapaknya Sakai. Iki Island. Ini siapa? Yuna. Loh. Came as soon as I heard. Those people. They're getting help from them. I don't know if there's little Coco. What happened to them? I'm not sure. Bukannya dilawan malah pelangap-pelongo. Nggak ada pedang kan, dia udah kesakitan bro. Kalau si Jin Sakainya kan nggak bisa berantem dia, anak-anak. Logikanya bapaknya aja kalah sama dia, apalagi anak kecil si Jinnya. Bapaknya yang raja aja kalah. Gitu anaknya. They hate the samurai. Although let the campaign to pass us, he died on my own. Iki Island. Oh, Iki Island tuh. Oh, enggak. Iki Island tuh ini DLC-nya. DLC dari ini. Nah, ini dia nih. Untung saya beli DLC-nya juga, Pak, sekalian. Jadi cerita tambahannya ada, cerita tambahannya ke unlock. Oke. Kalau nggak suruh beli tuh. Mongol sled by Eagle. Ya coba deh. Enggak kali ya. Jangan sekarang kali ya. Iya, cerita tambahan.
Jangan sekarang kali ya, jangan sekarang ya. Nggak sekarang. Nanti aja. Ini kita tamatin dulu ini. Ntar baliknya mah gampang. Ntar bapak kita juga udah nggak ada kan. Udah, ntar baliknya mah gampang, santai aja. Ini kita tamatin main story-nya dulu nih. Kok serem banget sih. Mabar jadi. Ntar dulu dah, ntar. Saya lagi seru. Aku lagi seru buat ini buat. Seru banget soalnya. Satu misi lagi deh. Wait. Straw Hat. Oh, kirain berantem. Straw Hats are cowardly traitors. You all deserve death. And Tunnel are soiled hypocrites who steal glory from real warriors like me. Prove it. Come on. Oke, duel. Nggak mungkin gak ngulang. Parah lu. Kalau gak ngulang hebat. Oke, ayo. Weh, Kalau gini mah ciri-ciri ngulang nih. Oke, gerakannya sama sih kayak si Ryuzo sih. Aduh, Heavenly Strike dulu 2 kali ya. Oke, mirip banget sama si Ryuzo pak, gerakannya pak, sama. Bukan mirip, sama. Wait. Gila, udah jago ya. Heh. That's it. Hah? Sekali. Sekali. Mantap gak itu gerakannya? Gila. Udah apa namanya? Emang butuh latihan. Butuh jam terbang. Oh, ini. Geki Gimang. GG dong. Butuh jam terbang. Itu kan cuma bos ala kadar. Aduh, ada Monggol pula, segala Monggol di sini. Bodoh amat dah, ada Monggol. Saya nggak mau berantem sama kamu. Kamu mendingan pergi sono. Nah, ya udah, situ diam-diam situ. Monggol teritori, oke. Pantesan ada Monggol depan. Enggak, saya nggak mau ke itu, nggak mau ke situ. Langsung aja lanjut story masih panjang. Kapan kelarnya ini game? Main story-nya aja 25 jam. Bukan Monggol, tapi kalau bisa Monggol jadi enggaknya. Bukan Mong,
Gol, tapi digabung jadi G-nya 1. Mongol. Iya, Mongolia. Sini Straw Hat kan ini ya. Mongol, iya Mongol. Hampir aja. Sini lo, rakyat jelata. Mongol teritori lagi. Tapi apa namanya, di gamenya tuh nyebutnya Mongol deh kayaknya deh. Ntar deh, coba denger deh. Mongol nyebutnya gitu deh. Oh, ini dalam. Oke, what did we got? Nah, kita dapat apa? Halo, Umugi. Oh, Umugi. Oke, dalam sini. Umugi. Oh, ini dia. Oh, Umugi. Gimana kau? Oke, ayo. Umugi kau. Apa ini? Straw Hat. Lady siapa tadi? Mana? Oh, di atas. Den of Thieves. Tiba-tiba dapat achievement gitu. Halo Ibu, permisi. Tuh, Mongols. Dia nyebutnya Mongols. Oke. Waduh, mabok nih orang. Lagi mabok nih orang. Kan, bener kan? Nah, kan mabok kan? Iya kan? What does he want? Deliver a message to Strange. I charged a lot for that trip, even before the Mongol blockade. You are my master, Architect. Is this paid? Then I have no choice. After Kanada Beach, I thought my debt to Lord Shima was erased. That's why I was drinking. To celebrate your escape. More samurai. Those warriors as I, protecting men like me. If that's how you feel, find your courage. Help us avenge them. We need a lot of Buset, minum terus. we will receive them when you deliver Lord Shima's message. This is the Do you have Lord Shima's message?
He had at his camp on the Akashima coast. One of my boats was hit before we can make it. It's not sure that Goros map. Hah? Apa itu? Aduh. Oke. Utang, debt collector. We'll be back. My brother wanted to do something around Sasaka. Oke. He built a bamboo training stand, spent a whole winter practicing on it. Boleh. Perhaps I can join your brother in practice. Sadly, he died of fever a few years Aduh. ago. But every time I see a stand beneath its flag, I think of him. So will I. Thank you. Take care. Sebentar, ada upgrade tukang upgrade gitu. Enggak, saya nggak nerima side quest, bodo amat. Ora urus. Range capacity, quick fire, oke. Itu ini dulu ya. Ini kunai, boleh. Dah. Jadi panahnya lebih banyak ya. Udah. Itu udahan dulu deh. Saya sudah capek nih. Dan dulu streamingnya. Tukang pedang. Ya udah, udahan dulu deh. Nggak, bodoh. Sudah, kita udahan dulu deh. Ya nggak ada yang ini juga sih. Into the past, new explorable region. Oke. Udah kali ya. Oke, udah. Kita save dulu. Oke, dah. Pro. Half bow lah, ngapain terus. Save game. Bentar, saya save dulu. Yes. Oke, sudah kelar. Dan deh, capek. Terima kasih yang sudah nonton, mantap.